Black Shark True unboxing video 12GB RAM, 256GB ROM mang ani a tunami kan entura hi silver color ani a anung lama hian S an mani logo langsar deuhin an rawn siama hi amalam a display omna lam ani a saranga kan hmu ang khan fingerprint scanner hi amalama an rawn dah ani hemi phone a hian super AMOLED display mang ani a 4000 mAh mang ani a battery hi a processor hi 855 Snapdragon siam Qualcomm Snapdragon 855 processor aron manga gaming phone ani a loading ti NZK gaming phone ani nanon tilanga hemi phone a hian phone dang ho ain hi acha de ula tle min rit do poka achunga hian sim ejector tool anon da a fast charger hemi hi 27 watt aron choma heta hian cable anon da a chuan earphone nen heta hian protective case anga Black Shark True a hianin ashanin fan vuatna a vuat theia chu ashana leitur ani a tin gamepad ang chi hi a chung lampang le a hnoi lampang ang chi a hianin a vuah bel theia chu ashana lei ngai tho ani tuna hian a chom tel lova a chom tela chuan earphone ani a hemi hi USB type C ani earphone hi anon da mangai lo phone siam tu ho hianin hemi hi chu anon da a hi kan hmu ang hianin a chungah hian an ti hringa a sound chhuahna laia chuan hetah hianin S an logo kha a hringin an rawn ti tel bawk ani an rawn uluk em a Black Shark ti a inziaka hi pawh hringin an rawn siam thova Black Shark ti inziahna hnung lamah hianin volume button a control na tur ang chi kha an rawn dah tel bawk a lekhakawng bawm chungah hian lekhakawng dangin hei ti hian an pack leh thlap a cable ti a inziak a tah hian 3.5mm audio jack kha an rawn dah tel a phone cable pangai nen hemi hi a phone a hianin a rawn keng tel nghal lo a earphone jack an connect mai na tur ang kha a thatna le a thatlo na lai om thei chu a thatna lam zoga chuanin tui lu thar deuh hlek tur angai ani a thatlo na lai chuan tunami mangkher khanin connect angai a earphone connect tong khanin USB type C a choma tin a charger hi 27 watt ani a hemi mang hianin darkar chan vea 60% vel charge thei tura ngai ani a hei hi 6GB 128GB ROM mang chi a zawk kha chuanin a charger hi aron chom lian ve lova 18 watt aron choma tin earphone kha aron chom ve lo ani tuna kan khe hun tak ni lo zawk hemi changchi ang ani chumi version a chuanin aron chom tel ve lo ani a package pon ti sin dewa hemi hi an ti hlai dewa a phone hi lo en ila a chung lama noise cancellation mic a oma a sir veilampanga volume control na le light bar akha a ani a eng theia hemi hi gaming phone ani a hemi a eng theia hi tangkai doina man thei boka phone charge ver khanin aron eng theia a hnoi lampanga hian sim tray le USB type C ani a light bar tho kha ani a chuan power button le shark key anon da tela hemi a hian anung lampanga hian 48 megapixel a oma a hnuaia 12 megapixel telephoto lens mang a oma flash chuan S an logo a screen hi 6.39 inch ani a hetia hante hian 6.39 inch ani super AMOLED display mang ani a hei shark key chu ani a
Sharky mang hianin an epa khanin aluta chumia chuanin game software ka a oma han me chi khanin light thau kharon enga eng thei lai tor kha hetlai mi po hi a eng thei du du rong tlak te chuanin Black Shark True hi anon thuam tha emema cooling system a po hi a copper plate ver ho hi hlai thadeu mai anon da tela hemi hi anma ni soidana pe chuanin PC nen ain angvel a an ngaya a cooling technology hi S lai hi a eng zek lai hi du color kha a set theya chuan a hnung hi S omna lai borvel hi matte finish lai hi thir ani a tle lai hi glass vek ani antenna line hi X shape in an siama chumi chuan signal man thadeu lek tura an siamani tlai thir vek ani tlai arrow hi chu plastic ani helai hi a eng thei lai ka soi kha ni music can play well dapon a beat mil deuh lek kanin aron eng ve theya aron sulun te ni Sharky helai hi OnePlus ne nain an lo na lai chu OnePlus a kha chun notification slider angani hemi hi chun han me kan remaron free popa kha tuna noya kan mo ang khanin gaming mode a luta gaming phone ani hemi phone hi a UI hi stock Android ang thei ber tura siamani tuna Shark Space le ain an lo na lai chu camera app ani apak ho zong hi chu Android nen ain ang stock Android nen ain ang chi ni achunga hian Shark Space a hianin games ho kha ama in aron lut topa hemi Shark Space a hianin ada bel thei tho boka Shark Space a hian chuanin ka ama karon soitak a gamepad ang chi kha heti hian a vo bel theya tunami ang chi hi ni ama topa hi HDMI through USB type C ang chi po khan TV a connect chungin gamepad ang topin na man theya TV a khan games a khel thei ni a processor hi 855 ani awangin a chak bi ke mema games ho khelanoma avu dana turchon hetian ading lampang chu ta hian vu turani hemi shape nei hen ang view poka size vel po ai in tlemin sin do ni veilampang chu ti hian oma Xbox mang thang tan chun ta hin analog ang chi kha o uma anoya button pali kha a oma hemi hi phone case nen khanin vu photanga ya chumi chu ashana le yanga ya a fen ka soile tunami hi a gamepad ang chi hi ashana le ngai ani a phone le hianin a chom ngal lova ta heta tang hianin a app khanin a mu mai lo chuanin a da bel theya game software hi kan download china chuanin a chata software le hardware anin zomna athale hemi hi phone a chun travel por ne hemi hi hetian mevel hian hei ti pal ang chi kha omlo heta tanga me kher hi nga ya chulo chu achuk theilowa kati me chi kan hei tian alo chuk le chat thei ni tunami hi zana thala khawani zana hianin night mode ang chi khanin ada ve theilowa hemi phone that lo vena lai pakhat chu a camera hi a thatok lowa phone dang ne na khai kinin mase games lampang a chon thatak ania gaming phone ania games ngaina ho ta na siamani ole khati zong khani se atop tlenga min lo thlir saka wangin kalome